Привет. Привет. Böyle uçanlar besini çok. Al yine tavuk çıkarsan okuldan bir ayı. Sayla götür. Ne böyle yapıyor? İktaşva Sayragül. İktaşva Sayragül. Esinde mi? Yemin de karalayıyordu. Karalayıyorlar. Karşıdan Bu polkovnik. Evet. Tutkusu bırak şuna. Yedi kadar polkovnik. Gelme takdireyim. Narın değil. Bilirsin ya. Bu bende yok. Bizi ki onda yok. Biraz daha verdakşın. Atası başında. Onda karvat iyi. Bir tek dostum da. Tek dostum. O zincir söyledi. Kim de Rus kulcu tatani. Ya Rus kulcu tanıştı. Kaç Rus kulcu tatani? Kaç Rus kulcu değil. Mayasta itu ta mayasta. Kaçsın? Böyle. Ününü de tartışıyor. Mahmut. Narın değil. Aydın'dayım Narınbek. İyi, Rıfat. Narınbek nasıl? Yok katır, öz götürüyor. Ben de hatta öyle. Kıllastaşlar, burdaşlar, amansınlar mı? Şuraya yaptılar. Hayran bir kavası. Hayran bunu. Kamazmak. Bastırın yönetçi. Oho. Hayran. Oo, patah mı? Aa, çok iyi. Kim de çekiyor? Özgür at. Orası bayılır. Gidin ben. Çok iyi. Yoldaş böyle mi? Hey, güzel basın böyle. Gelecek. Vay ya da almaz kara. Anlatayım. Tanıdın mı? Ya.
Bayramlar bilen çomayıp etkesin ya. Bayramlar bilen. Çok sıcaksın. Kutu aslında elim var mıydı? Daha gün yok kaldı. Daha bir tuş bozuyor. Ama geldim çok yaşıyor. Şimdi stanujemy. Ja. Ben var benim Sevgisi hala bakacağım. Hadi var, niye bu kadar saydın ya? O da. Bu klaslarda kampiyonumuz kolaydı. Ben özüm şu klas başladım. Ne özüm bu kampiyonum yok. Ekosistemimiz klas kısa. Aslaslarla yaparım. senin balıktayım. Das Cluster schmeckt der besser auf an in der Kitchen. Kıpçıldık bayraka. Bayram. Biz bu klas bu saat klaslar o artdan bas olalım.
Özgürlüğün olsun. Atlasın. Varsdaşlar, hurmatlı. Ardaksız varsdaşlar. Getirgenleriniz gayet suyunadım. 40 yıldız kutlu olsun. Daha 40 yıldır, 50 yıldır, bana ne 80 yılga çeyin barıp şunduk. Şaha gel. Hayat dayanıyor. Arda hadi son kalayım. Ben son kalayım. Ona makatlayım. Şimdi şaha gitmesi ya. Öz orta silah bilgilerine ayına ulaştı onu. Geliyor ona koydu. Haber değilsin yani. Var. Sürekli tartıp oturan boyunca. Birinci bile. Zaten babası bir Allah'ım sana. Zaten ayıp gelmiyor. Yok, var mısın? Ayıp olmuyor musun? Yok, başında zaten ben unuttum işte. Olsun diye bırakmam, rastlaşlar şimdi. Çoğunluk cürümlü 53 yaşına kadar, 53 yıldıka, 60 yıldıka, şimdi böyle ardayım aman esen yaşına kay, canlar caynam. Şimdi böyle yaşına kay aman esen bolu, balacıklar üzülürüz. Kırgızistan'da tınçlık olsun. Cerdim bağrında taşlık olsun, hiç kadar yabancılık görmüyoruz. Ne yapacak olsun? Ana bir yol ekran kaldı mı? Eğer çok... Çok beş. Adam çok uyuşturucular rahmat eylesin. Aslında evet. Burada bir çok emek var. Depto kalay barınlarda ömür boyu boru varlar. Bunday жақсы yerlerde olsak kolay gezip turasın. Aman aybay толкундан bile bu. Ançasın oldu bu. Aman esen boru var. Barınlarda gelip gezip turalı. Aman sabah. Şu mektebimiz geç, birinci klasdan жетелешip gelip okudu öyle şu mektepten. Aramızda degen birinci klasdan okup ketdi, ikinci klasdan okup ketip kaldı, anam ortasından okup ketip kaldı, anam 10. klasdan geldim degende bar eкен, biroq men içinde bilbey koydum, kimге kaçan okup işte bazen klasslaşıp kalmam, anam ушул мектептен içinde атамбасын tanıp, şu жерде эртеден кечке эже туалетке чыгам деп, кандай соң кездери сөйттү, анан тенте класста байлар жок, тенте экөөбүз клуб идет я так. Sürgün gayret. Dağılet enterken. Joki nerede joki? Bu klasda atmasını koydu. O bu klas benim için. A klas benim de Slim arkalarını biz de burada. Ulan değil de boşanmalı kızlar değil. Bundayda Moğol yerde gene dengesinden beri çoğu kişilik dengesinden beri ben негізі ошо классташтардын ушундай демесин жакшы көрөм да. Анткени бири-бирибиздин эмеңерди кылып жоруңардан бери жакшы билесиңер да. Анан кийин силерге да рахмат. Гүлмирадай болгон кызды атай арман турмушсуңар. Атбашык алып кетип калды. Анан кийин мен ушундай оорекинде болгон жол кушагаар көп болсун. Баарыбыз чогуу көп болуп туралы, үй бүлөңөрдө тынччылык болсун. Баарыңарды аман-эсен көргөнүбүзгө чоң миннеттерге Кудайга ыраазыбыз. Анан эми той кыласың.
жасап атқан мына Замир, Гүлмира, Леко, Мол екі Леко, екі Леко. Аттарын айтып қойды. Жоқ, Қуан қойып, ана қойып, біріншілерін Болот менен Зина. Жұмақа менен Рахат. Ана мен Замир менен Гүлмира. Инициативаны бізге қарбаш керек. Ана қалғандар бар ма? Ушул жерге атайын, бияқтан биолдарымыз келеткен, классташтарымыз келеткен деп, атайын ушуларды даярдап аткандарга чоң миннеттерге рахмат. Негизги биринчисин айтпай калдың, тартып кылатасың. Биринчисин айтпай калдың. Кемберге деген рахмат дейсиңби? Мен айтайын, рұқсат. Алтындарым, біріншіден не дейміз? Біріншіден Аллахқа шүкір айталып, барымыздың башымызды қошып бүгінгі күнді, барымыздың башымызды қошып тұрғанға. Анан екіншіден Болот менен Зинаға меңнеттен рахмат. Болот менен Зина тәттік 35 жылдықтары 40 жылдықта жылқы соябыз деп обещать етті. Анан ошол сөзүнө турушуп, ушулар инициативаны ушулар көтөрдү. Булардын аркасы менен баарыбыз бүргөп өтүп атабыз. Анан Рахат менен Жумакага дагы чоң рахмат. Алар ушул бүт аракет кылып, үйүн мына бөлсө булардын Жумакага булар Рахатка рахмат. Рахат как следователь катары 40 жылдан бері таппаған классташтар барын іздеп тапты. Следователь болып елешті басын. Ана барысын іздеп тап, мысал үшін мен Абдулдаеваны вообще ұнытып қалыптыр. Бұл Бекташев сайранды да вообще ұнытып қалыптыр. Даже на лицо не помню ее. Ушындай болып қалыптыр. Ушындай заман ушындай өзгерген екен. Ошол барын рахат іздеп тап, барысты барып қошып атқан рахатқа меңнеттен рахмат. Следователь деген Россиядан бері Айнагүлді шақырды, Шакин Талайды шақырды, Шакин Талай қайдан мен білген емес, мына рахат тапты ошонда. Анан Шакин Талай чоң Вашингтон Кришна бері келе алмай қалды. Анан шоу жайында шашпай үшіндіріп берем. Анан эми келе алмай қалған классташтарыбыз аман болсын. Анан бүгүнкү 40 жылдык мааракебиз құт болсын. Ушул 40 жылдык мааракебизди аман эсен күлүп жайнап, эсте калар от души бир күлүп жайнап, ырда ичип жеп рахаттанып от души болалып. Биримизди улуп кичине, активдүү болуп кичине. Активдүү болула баргатты. Мен телефондон баарына айтам, ыргандап келе баарыңар ырдайсыңар деп айтам. Айна жүрүнчүлөрдөн мен Биздин ынтымагыбызды мындан арттыра берсин. Ынтымагыбыз мына 35 жылдыктан башталды, Болот менен Зинанын аркасынан башталды. Ушулар көтөрбөсө ким билет мынча. Буларды жибербей жүрбөйбү? Буга чейин ынтымагыбыз вообще жогору сөздүн ачыгында. 10 жылдыкта келип мен эч кимге чоңталбай койгон жалгыз келип турат. Арманыңды кийин айт, болду. Мындан аркы ынтымагыбыз артына берсин. Ынтымагыбыз Кудай кылсын. Ынтымактуу болуп баарыбыз биримдик бололук. Бирибиз таябай сыйлай билели, бактай билели дегендей. Эми 60 жашка чейин ким бар ким жоктур Кудай өзү билет. Эми жаш өмүр жашыбыз дагы канча калды Кудай өзү билет. Өзүбүздү өзүбүздү сыйлап жүрүбүз, багыбызды билели, сыйлай билели. Başka taraflara alsınlar. Gözüm digim kırat. Ay,
Allah klastaşı ben. Gel gile klastaslar. Bastılar zırgılar. Ha çok var karnına zırgılar. Aslı tost mu lan? Aslı tost mu? Başı böyle soğuk lan öyle. Nasıl oldu? O yak iki kişi gördü orada. O başı orada oldu. Hayır, kızlar gel orta oturmasın. Gel orta otur. Bir de oturalım. Ayak etler otur. Boyuz can artık boyuz çok da istedim. Orta kalsın, kaldırıp seni abi. Neyse götür. Çıkma aldın. Yo barga mı bu? Nerede olacak? Barga mı? Barga tuka soyu aldık. İçine girsen neydin ya? Bayramın garmene. Bayramlar bile. Boy boş yaş taş bile. Törgü ötküler. Törgü. Zaten o kostümleri. Kılıç, kılıç, çöz. Gel. Ha, tom. Ondan topu, kadar. Çorba, ne? Şerif dedim. Kılıç öt. Kızlar dört görüyorlar. Ya andan giyin anan. Kalkanı caş taşıp boy koşup konduğu için artmalı kılıç. Anlayın neyin anlayın. Moceli oyo. Öt zina. Kızlar ötkü. Kızlar ötkü geçsin. Biz hiç öyle oturalım. Yak ötküler. Öyle kayda. Gel ötküle kızlar kana. Jogorlar, jogor.
Ötküleydi. Neydi? Neydi? Yürüyorum, severim, öterim. Ne sana? Samagon mu? Böyle çakındırak koyuyor. Öydü, ırskan öydü. Ben anlayamadım. Rosa öydü. Bir başına var. Şimdi eskiye koy. Kızlar buranın çıkır çöp. Yok. Ha gel. Gel eline gelmesin. Şuraya gelmeyiz yarın. Muşa. Gel ötür. Çakırda oturuyor bana. Altmış altta bir şey var. 65. Ortalı. Kızlarım var geldi. Gel oğlum. Buyup durayım. Mondayla kızım buyup durayım ne ulan. Pavoçuli de. Hey cevap hey. Uzun uçlan geldik. Bu çift mi yürüyor? He patkaydı patlam oğlum hele buyup durayım. Kızlar var geliyor. Var garbasınlar mı ya? Ya işte kaldı. Gene baksınlar mı? He bakın. Ben de ondan da bu yapma. Bakın. Yok erkin yok turgut bile davay. Yok yok benim ayaktan oturamam. Oturamam. Çok rahmet. Yok yok kuyperim turgut. Vatandaşlarına kuypermegen bir çuvallar var. Cama versin. Tamam. Onun yerinde duramıyorum. Udoblayacak. Hayır ki. Bunu takım turgut. Yok yok dur. Şurak dur da. Yak oturanı vurup yak otursan saksana oturmasın. Ben kayak otursam eken. Usulda var. Ağlayan yere otur. Zamir. Kim? Oturmam da yok. Şey oturayım. Ağlasam bir an otur. Elcuk. Mo kısa kırışan var. Bir minut. Süygonlarımda kara oturayım. Ben iki süygonum oturayım. 3 süygonum oturayım. Şöyle ya. Öyle yavaşlaşlar. Okula işte. Geçen gün bunda süreçtir. Göz önüp ketken klastaşlarga Kur'an okudu. Ondan keyin başlayın. Kur'an gözüne okup Okumayın başlayayım. Bunu anlat durayım. Emi göz öp ketken ballarının atalarının atlarını ben esteye kapatabilirsin. Ben burada elime işlek var mı? Var mı? Oturlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله شلوق Kur'an'dan savun Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in arbağına, anın yübülesinin arbağına, anın sakalarının arbaqlarına, bu dünyada ötüp ketken жалпы момын müslümanların arbaqlarına, canalarının qatarında жатқан біздің классташтарыбыз Айдаров, Бақы, Қожабаев, Алик, Мәмбетәлиев Бердіғұл,
Ümetov, Kalıgul, Arunov. Narımbayev Joldoş, Köpeyev Erkingül, Barakova Rıskan, İmanova Batina, Narымбаев Жолдош, ошо классташтарыбыз Имашев, Абдыкадыр. Еркин Акматов, Еркин Имашев, Абдыкадыр, ошо классташтарыбыздын имандары саламат болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Аллахым ошолорду билип билбей калган күнөөлөрдүн баарын кечиригөр, баардык күнөөлөрүн кечирип бейиштен орун бергөр. Бейиштен Кавсар суусун ичкенге өзүң насип кыла бер, ya Rabbil Alamin. Amin. Kırkçılık bayramımız hep kutlu olsun. Kırkçılık bayramımız kutlu olsun. Biz de Gelin götürdüler. Jigitler bu yakta gel. Sen ne anlatıyorsun? Azır açığa dostlarıyla koyalım da. Başka açalım be. Viski diyorsun içinden çıktı. Ana neyme etli çok kola hoş götürmüş. Приятно oldu. Sana başka bir böyle oldu arada. Oo. Ama üstüne kola koyulmadı. Viski. Viskiye işte kola da tam koyuyorlar. Var yine sarılsanız ne olur? Yok kola. Kuyukanı mol ya bari yine sallasana. Normalde kuyuyor. Bu şundan gidiyor. Yok ya normalde yapıyor. İşte gelin. Normalde kuyuyor. Bundan sonra oluyor. Sen de hiç koyuyorsun. Bu listede kanyarda var, arada var. Yoksa Amerikan tamam şeyler. Viski. Ay bazar çıkarıydı ben bir yaktara turgun canım. Yok olursa boşluğa Tamam sen boşlukta deme. Klассташтар, жақсы чоғылып бергендердің баарына Замир болып жана айтып өткөн рахат, күндөр чоғылткандай бар, Гүлмира болып баарына уюштуруп баарыбыздын башыбызды көтөп, айдан аман жылдан эсен кылып ушу 40 жылга чейин келтирген Аллага шүгүрлөр болсун.
Dağda olsa 50-60 yıllıklı belgileyene Kudayım nasip kılsın. Bağrınızı üyrelerine bilen bağı uzun dövüştürüşlerine nasip var. Oy. Kalay. Kayaklarsa aman esen dürbüra bağlar. Şültep қолдан келсе дағы жақсылықтарыңызға білесіздер шығып жүргендер жақсы отырып келген кезіп отырып жақсы кетеді ешкім болсалар. Ерке 45 жылдықты Усупбекованы мойнына алды. Мен жылқы союым деп. Россияда Усупбекованы Шведияда иштеп акча топтоп турам. 45 жыл бойы дейт. Анан жылқы союп берет. Қайсы, қанша жылдыққа? 45 жылдыққа. Танымағандар бар. Алғасы алсаңдар. Kimlerin tostu ya? Kimlerin tostu? Kızlardan. Men de tanımay kaçtım. Men de Evet, o yerden duruyordu. Tam orada şöyle olmuyoruz ya. Duruyoruz. O söz kanı ayrıca. Bu yaşta klasında bir tamada arkada bir kımbasında neyse kızlar saylayı. Sana bir bolçulay olmadı. Şu iyi bir kımbatırak da bayamayız. Ben de bir balık. İyi. Bir balık. Bir balık etti iyi. Dağda kim kaça? Zaten doğası. Bir beton koymadık. Bugün bir balık etti. Tamada olsun degenler kolladı. Предложение girdi. Zaten tamada olsun degenler. Evet. Ha. Zilanı kırıp koymayız mı? Söz aynı bu kadar. Kafasına kayanda. Zamir krasnaya Ulan ne gidecek bu geçmiş. Emir, beni tamadağı pişirden sanar, şayla sanar rahmat. Men emne desem, bağırına makul oğula, sözüm duğa turgan bolsaňar tamada olayım. Ya köpçülük degen bir kişiге başı iş gerek ya. Alan, bayakta reglament degenler var, onu var. Endi koldan geçsem ne deysiz? 40 yıllık marekemiz kutlu olsun. Yarınlarda uzun ömür içinde sağlık. Allah'a şükür şu bağrımızın başımızın boşluğu yaptı. Yüz görüşü 40 yıllıkta toz ortağımızda. Allah'a şükür deydi. Bugün menen zinaga çoğun rahmat şu bağrımızın dürbetip 40 yıllıkta uşlar başladı. Oluk menen zina. Adam Cuma'da menen zinaga da rahmat. Böyle olmadı de. Aman da mığla. Gel mi şu? Barınarga min mertebe rahmat. Anan şu 40 yıllık marekebizdi jakşylap, jadırap jaynap, köngüldü toz bolalım. Barыбыз ırdap jaynap oturalım, ad dursa. Men telefondan barınarga ayttım, men ırgamdap kelgen edim. Irgamdap keldiňer, dayandap keldiňer. Kızdan barlar da açtım ben. Gel mi şu? Şu 40 yıllık marekebіз kut bolsun. Barınar uzman içinde soğuk. Barıstın, şu baldarıstın rahatın görölüp, nevre çörelerüstün rahatın görölüp, yaşlılıkta çoğulup жүрölüp. Bundan arıntımağız argı versin, dayıntımaqtı versin. Anan, oşol emme, men bayaqı moğreki içkilik degende men algıla degip aytlangan maga bol boy. Özüsel alı ediler. Anan, men aslınlardağı
Çınılarda algıla degenden ana özgür çünü anan alır. Anan emi bayağı tost da. Anan emi ben özüm tost aytıp da gidi. Sen ayağında et mi? Çok emin beni de бывает. Все мои мысли сбиваешь. Тамадаға тишпейтін жүгіресің, не oldu? Кепкілеме. Anan oşol astыңардағы чыныны алып жергіле. Бағы чайың аты ішіп отырғыла. Андан кейін анан қыздарға тост береміз. Анан қыздар өзім берем тостты. Баяғы алып ішіп отырғылайым көңілді өткізіп. Неге тамада шүйіп отырды, арыз өзі қыла береді ғой, Ошо кимеден кичке қарап. Кепкілеме. Шақпа ішіп жеп ойнап. Емен. Қағыстырайымдан тұрмайды. Соқсыпты тамада болып қалыдан мен кәсектерге төледі. Açamsa туралап қойып. Baştan Мен өзім тамада болып тілі көрген емес. Baştan başlayıvereyim dediği. Baştan қаяқтан başlayayım? Aman zaman boşuna başlayalım. Тияқта отырған тепкінші ұсталы деген. Öyle тұрып қой. Біздің Саламатов. Ұсталы Саламатов деген классташыбыз. Ұсталы деген бала. Өзі тамаша қой. Чайна біле жүрген абдан жақсы жігіт. Hem uşu atı ustalı. Bizim klastашыбыз. Андан кейін Gele tabi. Ustalılar terbiyeyle полковник Кудашев Талай. Onlar usta. Полковник в отставке. Бывший военный. Анан Ananın klastaşı деп тұр. Анын келіншегі тәтігін әкей. Алдағы класташыбыз. Айнагүлдағы класташыбыз. Айдарханов Айнагүлдік әйді. Подполковник, медицинский службы Айдарханов Айнагүлдік. Bravo. Андан кейін Шарипов Джоки деген ең біздің сапарымыз. Джоки Улуда. Джоки бар ұста Шарипов деген. Бұлда кластар. Анан ортосында қуанды айтпай кетіп тұрмын ең бойы ұзын сұлу чумақ. Класстың ең сұлу жігіті, бойны жігіті ұшыл. Мамонтов Қуан деген жігіті ұшыл классташы. Келіншегі мына ойдырып тұрып қайсы мұндай? Аты Эльмира. Қожабаева Эльмира деген Қожабаев Балик деген романтылық классташымыздың қарындашы. Біздің классташымыздың қарындашымыз. Андан кейін Орозбаев Күліс деген бұл кішідағы жоқыдан кейін келі ұлы ақсақалы ұсташы кіші өз арық болсадағы жашы ұлы бар Анын жұбайы командировкаға кетіп қалды. Андан кейін Мореке төрді отырған көп көйнекші сұлу жұмақ классташысының келіншегі Уша деген аяшыбыз Уша деген Ушада өлген қалан Ақынов Қылыш деген мына Бұлда классташыбыз Ошол классташыбыздың жұбайы ошы кеше. Андан кейін отырған менің жұбайым. Аты Зинат. Ақ Зинат толғақ. Толғақнан айтып отырсың. Андан кейінгі аяшыбыз Қисаев Алмас деген классташыбыз тұр мына бұл жігіттің жұбайы. Turay Kısayet değil. Аты Алмас. Бұл жұбайы. Келіншек тұрып қойшы, рахат. Рахат. Biz kız onlar gelin. Андан кейінгі классташыбыз аты Жылдыз. Ормұқова Жылдыз деген. Мен кішінекей кезімдегі сүйгенім. Kalay böyle şüçen. Андан кейінгі
Роза. Классташ. Алжанова Роза деген классташыбыз. Жаш кезде татнабай азырдылар шоусун сактап. Андан кийин Рыскан деген биздин классташыбыз тоже. Бишкекте турат. Чекесине бир кириш киреле. Ушундан жазбайсың. Хирургическая операция деле жүрөт экен. Бул Ормукова Жылдыз Бокомбаевда сүйгөнүм болсо, Каралаев мектебинде сүйгөнүм. Мына адам. Жакыз Акуба деген. Бул да менин сүйгөнүм. Сүйгөнүм жаныңызда бар. Фигурасы өзгөргөн болсо Андан кийинки Гүлмира. Бозгунчиева Гүлмира деген биздин Даже фигурасы өзгөргөн жок. Отличникбиз. Биздин отличниктерибиздин бири. Ошо Гүлмира, Рахат, ошо Айдаркан Айнагүл биздин эң кыйын отличниктерибиз ошолар. Андан кийин Абдулдаева Анара. Дагы кичинекей. Кичинекей болуп чарабыз. Жок, бойдок деп койсун. Бозгунчиева Гүлмиранын жолдошу Эркин. Бул да классташыбыз жок. Бойдоксун деп чыгырап калмакчы. Классташыбыз болсо да классташ болуп калды. Уже канча жылдан бери аралашып. Родной классташ болуп калды. Классташкада коштук. Абдулдаева Анара бул киши ударница. Жакшы окуучу. Отлично эмес, бирок ударница болчу. Сиз аттакай жакшынакай. Муну жакшы көргөн жок белең? Честно. Өзү жакшы көрүп калган окшойт жөнтөн. Андан кийинки Мамутова Зина. Борукчиев Болоктун жубайы. Өкөттөн классташыбыз. Сен да туттуң. Өкөттөн классташыбыз. Зина учупай мектептин фону. Болот менен Зина ушу 35 жылдыкта дагы малын чыгарып баарыбыздын башыбызды кошду эле. Эми 40 жылдыкты мынтип баарыбыз малын чыгарып дагы башыбызды кошуп отурат. Миң мертебе рахматыбызды айтсак болот. Өзүмдүн атыман дагы буякта отурган классташтарымдын атынан дагы миң мертебе рахмат айтсак жарашат. Мына айткан сөзүнө туруп, жылкысын союп баарыбыздын башыбызды Андан кийин Мамбетова Айнаш деген Айна. Айнагүл. Бул да биздин жакшынакай классташыбыз. Батчыда чоң соодагерлердин бири. Жубай жолдош эмне болуп келбей калды билбейм. Жолдошу да жакшы жигит. Анан бошобой калса керек. Анан Айжан кыз турабай. Бул Айжан кыз болсо Чолпон атада Глейген больницанын санаторийде Глейген Анан жолдошу Нурбек деген биздин аяшыбыз. Нурбек менен жакшы таанышпыз. Мен мисалы үчүн баарыңардан биринчи мен тааныштым окшойт. Сотка аркылуу таанышканбыз. Абдан жакшы семья. Үлгүлүү семьялар. Айдарканова тааныштырдым. Андан кийинки Я не требуется в программе. Андан кийинки классташыбыз Бекташева Сайра деген классташыбыз ушу. Сайрагүл. Жолдошу мына жанында отурат. Токтебек аты. Биздин аяшыбыз. Прошу любить и жаловать дегендей. Бул эки кишини жезде деп койсок дагы, жаштар улуу болгондон кийин жезде деп койсок дагы биздин почетный конокторубуз. Булар ушул баардык көңүлдөрү болсо классташтар айтып койду. Ушул эки кишиге көңүл буруп сыйлагыла. Ичирип жегиziп отургула жаныңарда отургандар. Андан кийин Кайтылдаев Нарымбек деген жигитибиз классташыбыз. Абдан жакшы киши. Бул кенедей кезинде эле биринчи класста эле чачымды сыйгалдырчу эле дагы эле. Ошонусунан жаспайт бул. Калбуу деген бул дагы биздин аяшыбыз. Абдан жакшы. Нарымбек 4 күн кошуп айтып коймун. Иә. 4 күн деле кошуп айтып кой Нарымбек.
Ay, ne biri bu aydı. Andan keyin Egin Aliyev Kılıç degen klastaşı suşu kişi. Krasavчик. Özü bala kezinden uşunday joş, unutmagan sözgö jok. Uşunday sözgö çok. Uşunday joş kişiler. Şunusundan жазбайт. Тагына калып калыптыр. Sözgö mokok. Sayraganda men sayragan bolуп калыптыр. Sayra öyle. Andan keyin dana tanıştırıp öttüm. Kılıç Akunov degen bir ayın başkarması yaptı. Andan keyin oturan Gökçorukçan bizden Kuan degen klastaşımızdan jubayı. Bulu. Klastaşımız uşu kişinin jubayı. Sizin ayaşınız. Atı Nurzat. Andan keyin bu bizim Seytek degen klastaşımızdan jubayı Kedenbayev Seytek'ten jubayı uşu kişi. Seytek yok prova. Özü şunday joş, adamgerçiliktü, sıyga ayabay, kıyın şunday sıyla öyle turat alamda. Uşu jolukkan kişi salam aleykum degende kандай kişi eken uşu bargan bilip koysa var bolot. Mangdayı jarıp sıyga bekem uşu abdan jakşı. Yapmadaylar ki söğünden tutmadın. Iya. Avuşkası buna Kedenbayev Seytek degen dur. Boylulardan şu Mahmut Kuan menenler şu Seytek. Seytek даже aşık etti mi bilmem. Canı sağ Kuan. Kumay bok. Yaktım sana geç. Dur bak. Baytulakova. Baytulakova. Sırga. Seytek omla. Seytek. Seytek omla da aytıp alacaksın. Şimdi öyle aytıp alacaksın. Sırgadagi klastaşımız 3. klasga çeyin okup ketip kaldı. Geçmeyle koysa olmaz. Hem göçülmeye saldığına aylığa yetiştirdim. Ana jakşı okuydu. Sami kılandı çıkıp get bergenlerge ma şunbette rahmat. Anan Cumakadır. Canınıza Cumakadır degen şu kişi. Şu uydun esi gelinçege rahat bana klastaşım. Öko klastaşlar koyuyormuş. Klastaşlar. Anan üçüncü klastaşımız var. Yapma 6 oğuz. Banan sina Dalay ayna şimdi rahat. Uşul uydu zamdıratып салган uşu kişi gelinçege öko Pazarda soda kılışat köp жылдан beri ököten genç ököten klastaşımız usupu rahat degen mana acayip Narımbayev Жолдош деген раматтылык көз өтүп кетти. Абдан жакшы жигитибиз бар эле классташыбыз. Өкүнүчтүү арабызда кетип калганда, эрте кетип калганда өкүнүчтүү. Бирок эми жубайы мандайыбызда отурат. Жубайы аты Элмира. Мына чоң отурат. Кимди тааныштыра элек? Ustanla tanıştık. Iya, usta. Men bolso Tamada элем. Биринчи жолу Тамада болуп шайланып аттым. Анан опытым жок Тамадалык жагынан. Анча-мынча сүрдөп бир нерсени унутуп, бир жерден туура эмес кылсам, подсказка кылып коюп тургула. Үйрөтүп коюп тургула. Турсалиев Замир деген классташыңар мен болом. Анан эми өзүм сайрап Kızlarga verelim bir oyun. напрашиваться этип алдым окшойт. Эми эмне дейбиз? Кыздар чачы узун кыздарга тосту биринчи беришти. Sen bergende Ömet öğrensin. Kızlardan эми Özüne
Öyle tanda beri öyle. Ağustan geldi sayılar. Ağustan geldi. Doktor var mı? Ketten bak. Sen silah koy başına. Narına gel. Narından geldi. Benden azmaz. Çok çok. Davay. Ketten başlayalım. Ama da gitti süttü yakın. Bektaş ve Sayra degen klastaşız. Sayra koy. Sevgililerim, klastaşlar, hurmatlı klastaşlar. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımızlar menen şu biz bir çoğuntu şunday bayram uyuşturadigan rahat bile başlayayım mı? Rahat, Zamir, Cuma Kadir, barыңызlarga rahmat, Bolot, Qorokchiyev, Zina, ya? Barыңızlarga rahmat. Qorokchiyev birinchi aytaman esimde de. Qorokchiyev hech Şu gününüz Xuday kutlu olsun. Yaxshi ker yazışıp, süйлöşüp, sağınçılıkta tarqatıp yaxshi oturup ketelim. Göçödөн көрсөк балким таанышып өтүп кетмекпиз баарыбыз, Жакшы болду, жакшы иш болду, баарыбыз жакындан таанышып калдык. Кызың барбы, балаң барбы, качайым барып атабыз. Баарыңыздарга узун өмүр каалайм. 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл Кудайым буйруп койсо боло берет экен да, ошол күнү баарыбыз көрөлүк, Кудайдан жакшылыкты тилелик. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Алыстан келип аткандар бар экен. Ошо мен эсен бололук, бат-баттан жолугуп туралык. Баарыңыздар үйлөрүңүздөр менен кабарлашып туралык, мынанар дегенде, жакшылык болсун. Рахмат силерге. Рахмат айткан. Поддержка кылып баарыңарды чайдан ичип коесуңар. Чайды ичиңиз. Çay değil de pay değil. Пайды ичип Çaylardan ölçelim. Paylardan.